Biyag ti tao. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, makablawan man pa ti pamilya Kokya, kan pamilya Fajarillo from Marita Kokya, kastamatan kini Junior Racoma. Itagon daway may sagot kada kayo ti full episode, dahi tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. At dantaning ti biyag ko. Kat urayak lang ang ti pupusay ko. Ay, wan nga rod Jack, anak ko. Nasakit nga klunan, ngam ikarigatak nga awaten. At ako makindawa kada kayo. Anya day ta. Sige, ibagam, tano ka ba ulaklakit di? Ipaay ko, anak ko. Di kayat ko. Sakbaya matayak. Makitak pa nga na pintas apag naadan dagiti anak. Iso na mabalin. Agparami dak iti balay iti solar nga ipatawid yo kanyak. No sa dino abanda ti ipatawid yo nanang. Sige. Taitudok no sa dino abanda ti ipatawid ko kan kaanak ko. Taiso ti pagpatakderan nyo iti balay yo. Ang apay no pagagas mula ang ti kwartayaw. Imbes sa pagbalayaw. Adamot ti balayaw. Basito na ito'y balay mi. Mabasa pa dito nagtudo. Tabulo lakit nga rod ti diding na. Ay, sige nga rod. Itudok no sa dino ti pagipatakderan nyo iti balayaw, anak ko. Nay, imbag man ta da kwartada pagbalay da na. Ay, ada siguro ornong da. Idi agtrab-trabaho pa jay kabsat mo, Jerry. Wala. Kwarta di kabsat ko na jay. Di na paila paggatang iti agas na ti pagbalay da. Isuntungan lang adan taning ti biyag na. Jay kat asawa na ti agnumar iti balay da. Ay, awan nga rod ngam agpilit mo't. Narigam mga minapaayon jay adim ta masakit ngamin. Ay, nuapay mga minanaadan iti sakit a kanser Nasobrahan iti trabaho na dyan, anang. Agasang magngami, ta 24 hours ti biyahin ano na dumangan. Ay, dahi ta nga rod kat. Di matulungan di asawa nang agtrabaho. Para balaylaang kandakkel matan dagiti anak da. Sa magngami, dahi dyan manugang yun, anang. Diyay laagaw-awat iti kwarta di kabsat ko tamo ng aramida. Agat kasama, agipatakder da nga rodan iti balay da. Kastamot ti ko na di adi manak ko. Iso pagbigyan tayo tanarigat a paayon ti masakit. Dito iti imbagak ni Jack kapag ipatakderan nyo iti balay, Elvira. Ta dito'y abanda ti itad ko atawid na. Wan nanang, agyaman kami. Masyanak mo nga minitanak ko, iso patgak tikid daw na. Narigat a paayon ti masakit. Ay, kaasilaang, tanasubraan na nga min tinagtrabaho, iso nagsakitan. Nagsalunat mo't ni Jack manipod ubing. Nga manipod ng asawa kas jay matan. Nanang? Alang araw, kaano arugyan nyo tagipatakdar iti balay? Ay, inton bigaton nanang. Tagpabunag kami itan iti materyales. Kasta nga minti kayat ni Jack nanang. Kaya't kung amin anapintas ti balayo. Kadag iti anak ta mapanawak. Bakit? Uray basit lang ang balay, Jack. May mayat no medyo dakal basit. Tadwa na iti anak ta. Dalawa kwarto. Salas. Kusina. Kansiyar. Tayo na pintas matan tapno da serbina. Umdas mati urnong ta pagbalay tayo. Kan ada mabati para kada kayo. Ada ka asit ti Diyos. Padyak nga gimbag ka pa, Jack. Nakaroon ti sakit ko. Ngam na ikanak pa iti Diyos. Iti gundaway ko nga biyagi iti napawad. Pagyamanak. Ngam no talagang awanan. Awatan tayo, bakit? Diyak
pa'y nakasagana, Jack. Di kagsangit. Sa nabali, kanayon kayo nga ikararagan kadagiti anak ta. Ipatpatag kayo, nay. Di mo ko mabaybayan dagiti duwang anak ta. Wen, di ka madanagan. Jack, baybayan ina. Ay ayatan ka unay, Jack. Kanayon ko nga ikarkararag ka ni Apo Diyos. Ngay ka nakapay iti at atindo ka pa nagbiag. Tapno makadwa ka pa'y itinapaot agundaway. Aran, anak. Agsingsing ba't kawan? Agadal ka na imbag. Di mo baybayan ti adim. Tulungham ni nanang mo. Uwan tatang. Agadal ka na imbag, anak ko. Pasensya ka na. Diyak may pahiti ka sa pulan nyo. Ngagis ko ila. Lumablaban akmet. Ngam talaga. Asahan na nakabailan ti bagay ka. Ikarik tatang. Agsingsing putak. Agiskwela ka na imbag. Kat na makaturpusak. Kat makatrabaho ak. Tulungak niya ading ko. Kanuray ni nanang. Diyak idabaybayan tatang. Oo, anak ko. Sika tinamnamak. Abakatulong itikapsat mo. Kanidinam. Iso nga. Agadal ka na imbag, ha? Oo, tatang. Ikarik. Alag, di kagsangit. Tanong niya man ti mapasama kanyak. Plano ti Diyos. Amin na kita. Akludan tayo ti plano ti Diyos. Tasaan tayo tengel ti biyag tayo. Kukuha niya po Diyos, anak. Ipatpatag kayo iti adim. Kastamatan ni nanang yo. Kanayon kahit ngay kararagan. Nay, si kamo igayam dyan sa anak ko. Apa ang nagawid ka? Awan klasem? Naglangan tatang. Tanadamag ko nga gipatpatakder ka no da Uncle Jack iti balayda. Wala nga rod, anak ko. Apay nga ipalubos ni Lola nga gipatakder da iti balay ijay. Sapay nagdakkel jay patpatakder da. Nakita ka rod iti kalman, di patpatakdir da. Nagdakkel mangagpaisaw. Sapay nagpintas ti lokasyon ijay nang ipatakderan da. Apay nga ipalubos ni Lola. Idaw ka nung amin na uncle mo adya. Nga agipatakdir da iti balay da. Wen ngam saan ko mga ijay abanda? Asidag iti kalsada. Mayat apag bisnesan ijay tatang. Ay, wala niya. Sige, takasaritak tuman ni Lolam. Wen agreklamo kayo Anyat itadda atawid yung ay. Jadayo iti kalsada. Ay awan lugi kayo. Nala, baybayan yon. Tanarugyan damatan. Kandandan ipay malpasan ti balayda. Jay adim ti makagapon no apay nga impalubos kung agi patakder da ijay. Nanang. Pagbigyan tayon di adim, tanarigat a papaayon ti masakit kunakmanan. Di kay madanagan, tasyak to ti makaamoy ti dayta. Nagdamag kayo pa'y ngamin ko mga umuna kanyak alola. Nagdesisyon kay matlat tangamin na nadakda kayo. Uray ko man saan ang masakit ni Uncle taayos laang. Ngam kasano numatayon, di ijay asawa na ti agnumar iti dayjay abalay. Sapay nagdakkel abalay jay patpatakder da. Kat kunak ano imbagaman ni tatang mo kan ka, apok. Awan matimbagbaga na? Ala, sa nabale. Tanakunamot ni Lolam, nga iso ti makamoy ti dayta. Wen, di kay madanagan. Di tay ngamin mabalin na kontraan ti kayat ni uncle mo, tamasakit. Isa pagbigyan tayo pa'y laang ti kayat na. Isa bayan tayo laang nga gipatakder da iti balay ijay. Addan na bukil a planok iti dayta, apok. Nalpasan ti balay tayo nanang. Mabalinan na pag naadan. Wan anak, ngam ipa-blessing tayo pa'y sakbay nga umakar tayo. O nanang. Kano nga rin nga ipa-blessing tayo?
Inton bigatan. Tapno makaakar tayo iti kabigatan na anak ko. Ne, napintas mo tinamay anda na nga ramid dito balay yo, Elvira. Manot na gastos yo dito ngay. Diyak kabisado nanang. Basta, inurnong ko ti resibo. Dakkel ati nagastos yo dito anya. Uwan nanang. Talupay gayam ti kwarto na. Agasem, naglalawa kwarto. Kasta ti kayat ni Jack nanang. Tapno nawaya ka no dagiti apo ko yo iti kwartuda. No kasta, sasagay sa kayo iti kwarto? Uwan nanang. Wana, maya, dakkel. Kan napintas ti pan nakaramid na. Naimbag tanapanunot ni Jack tinagipatakder iti balayo. Ne, parbangon gayaman. Pagyaman kami, Diyos ko. Iti sabali manan nga aldaw nga impay mo kada kami. Ay, agluto ak amasapa. Tamasapa kami nga agyakar kadag iti kagawaan mi iti kabarbaro abalay mi. Indayadag nga ikatanti nakaarakop nga ima ti asawak kanyak. Aday ta. Apaya nalami istima to'y asawak. Apaya kasto'y tilangana. Jack! Diyos ko, saan matan nga kang agas ti asawak? Jack! Awanin ni tatang, natayan manong, nanang. Uwan nga ron, Junjun. Ading. Di kay unay aglanladingin anak ko, Juan. Ngabin, patyak nga da napintas a plano ni Apo Diyos kada tayo. Miso nga'y palubos na mapasamak ti kastoy. Di na tayo baybayan ti Diyos. Uwan nga nang. Insaga na akong dahil tayo mapasamak. Iso palubusan tayo ni tatang. Tap na makainanan. Aran, imbag no saan ang makiasawa manan ni nanang yu? Itatana tayo ni tatang yu? Ha? Diyak mo ha, manang Jessa? Ubing pa'y ni nanang yu. Iso asigurado ang makiasawa manan dayjay. Anya? No makiasawa manan, agsapol da iti sabali a pag naadanda. Nanang, kasari tayo man Elvira. Tama nga no ilako na di balay da. Ay na, di na basta mailako dayjay. Tada kanyak ti titulo ti daga. Sa bagay mo ngiti ah. Ngam nasaya at no maibagayon ti pangedeng yaw. Tapno saan sigurado tayo dyan manugang yaw? Hindi ka madanagan. Mapanak ita iji balayda. Sumurat akmat lola. Taumayak adden nga giti pagsarita nyo. Sige. Sikati makamo, apok. Elvira, itatanatayan ta anak ko. Itala ang maibagak dahi to anya. Tajak kaya ta ma-stress dahi di Jack. Iso ajak imbagbaga idi dahi to. Ha? Anya dahi ta nanang? Dahi to'y balayo nga impatakderyo ditoy. Balayo latta anya. Ngam to'y lote. Saan nyo ako kwa? Ha? Ay nasa pala kumatamaawatam dahi tabalasan ko Saan kumaaday tati pagsaksakitan tinakam mo? Ngamin, daytoy loti kat kukwa ni Manong yu ajeri daytoy. Anya? Ngam di kay madanagan. Awaan ti mang papanaw kada kayo ditoy Elvira. Agnaad kayo latta ditoy aginggat kay kayat yo. Tabalay yo kat nga rod. Nanang? Ulitak Elvira Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Ni Jerry nga men nga anak ko takin tawid ditoy. Sa bali tay itid ko tawid day di Jack. Ang Jack pa'y lama itid itaatan Jack pa'y mo't masikaso. Basta adan to itid ko tawid day di Jack. Ang dagiti ubing ati pangipanaganak. Iso nga urayak abumaro dagiti anak mo.
tapno maipanaganan kadakwada. Tatang, kamali matimbaga ni Lola ka ni Auntie Elvira. Anyat imbaga na aya. Imbaga nakit din nga agnaad da ijay aginggat kay kayat da. Kan imbaga na pa'y nga awan ka no timang papanaw kadakwada ijay. Anya? Mistake ada dyan nga imbaga na. Imbaga na kumaa nga ikaro da tinagastos da iti balay da. Babaan iti panagnaad da ijay. Tano may ikaro da o di pumanaw danton. Ay na. Nalakan tula papanawon lagi jay. Tadagak da jay anak ko. No kaya't ko ita papanawin. Babalain. So, bay-bayaan tayo pala idangag na ri jay. Tapno awan maibagbagada. Ay, naimbagpay kat di asawa jay adim, na pinatakderan na iti balay. Sakbaya pimusay. Ang amsyak ngay nga inayaw, di nakpay pinanunot apulos mo. Hala, di kayo matanagan, anak. Tanda kami kini Jessa. Saan da kayo abay-bayan? Ay, agyaman nak, Jerry Gusto laang ti pangedeng ko. Ajak itad day ja alote kadakwada. Una, takukuha ka nga ruday dyan, anak. Wen, kukwayo ka ni Jess ang apukok day chay. No kahit yung umakar tayo ni Jibalay da, anak. Panawan tayo nito'y daan abalayo. Ha? Mabalin tayo matag na rin, jay. Tatawid ko mo dyan nagpatakdiran da iti balay. Ay, wen anya. Angam, naimbag no manugot ni Elvira. Mayat man gan saan, awan maaramidan na nana. Dakdakkel ti karbangan tayo dyan. Kwarta mo ti kabsat ko tinaaramat iti daya balaya. Saan namot a kwarta? Ne, si kamat gayam manang Jessa, sumrek ka Talaga sumrekak. Tayag ko dagito'y Junjun. Ha? Nya dagitangay? Manang? Pasarabo mo kadikada kami? Saan? Gamit ko dagito'y. Agibunag kami ngaminan kadagiti gamit mi. Taumakar kami dito'y. Ha? Agyan kayon dito'y balay mi? Manang? Balay tayo ko nama. Tadagamit ti ayan to'y balay yo. Iso balay tayo amin da ito'y. Ha? Ola, tulungan dak amang isimpa kadagiti gamit ko. Sa dino ti silid mo, Junjun? Day taman o manang. Ikatam dagiti gamit mo. Taumakar ka iti ayan ni manong mo. Agkakasilid kayo talo. Tanalawa met to'y silid to'y balay yo. Umay kami agyan kadatatang ken lola dito'y. Elvira, pasensya kan umakar kami dito'y tanay. Anak ko mo tinaggastos dito'y. Iswa dakkel ti karbangak iti da ito balay. Nanang? Nay, di mo nasamad kayat ngagnaad kami dito'y. Ibaga ma, Elvira. Saan mat nanang? Binagaanda kami ko mga umuna. Tapno maiyakar pa dagiti kagawaan dagiti anak ko iti silid ko. Nala, agtitinulong tayon, Elvira. Isumul lang da kami, di tulungan da kayon. Nanang, apayakas di da lola. Manipod na tayo ni tatang. Nagbaliw mo't titrato da kan ka. Kasla kagurgura da kamatan. Diyak ko makayat nga ibagad ay to'y kan ka anak ko. Adan na ka mo. Iso panawon siguron tapno maamuam ti agpayso. Sigud asa andak akayat para iti day di amayo. Tati kayat da. Diyay baknang ti asawaan ti amayo. Ngam, siyak ting kasarday di tatang yo. Iso sakit tinakam da. Awan nga min trabaho. Iso tagtagibas si tendak. Nanang? Ngam, okay lang ang dayta anak. Maklon ko dayta. Ngam, pudnumat kami nga awan trabaho. Iso di mon panunutan dayta anak ko. Katno kayat dan ti agnaad dito'y balay. Bayan tayo laang. Tadagada to'y nagpatakdaran ti balay tayo. Kunak man no tawid ni tatang da ito'y. Day tamat kamok iti. Diyak man amo. Tanagbaliw matan ti panunot ni lola yo. Saan mat ka no aday to'y titawid ti amayo. Okay lang. Tako namat ni lola yo nga awan mang papanaw kada tayo dito'y anak ko. Abay,
Manuti nagastos yun dito'y naipatakder abalay. Dito'y tawid ko daga Elvira. Ha? Apay ka di bayaw? Damagak tapno amok. Sag titinutal tayo. Tapno nalawag ti saritaan. Ha? Anyat kayat mo asawan bayaw? No manuti nagastos nyo, ikasay tayo iti binulan. Takaslaabang yung agnana dito'y. Ha? Oray ibaga tayo na 5,000 iti binulan. Kat no maikasay amin ang nagastos nyo, mabalin nyo mat sigurong ti agsapol iti sabali a pagnedan nyo. Tanay, dagak mat da ito'y anya. Okay lang kin ka, Elvira? Wala. No, kasta ti ko na yung bayaw. Anya nga, ikat kukwak mat da ito. Iso, pasensya ka na, Elvira. Sabay ko matamawatan na. Takastamot lang ti bagbaga ni nanang aramidan na. Isungay baga akon kin ka, tapno maisaganaam da ita. Jessa, di kan sama tun sumsumra kiti klase. Ay, ado nga rin tinaydrop as subject ko, tatang. Masaduta kon. Mabitbitin mat lang ti allowance ko. Kunak ngamin nga umakar ka iti pagadalan. Ngam ijay mo't nakangingina ti kayat mo pag-iskwilaan. Sa ita, akikat ka magayam. Sayang ti gastos, Jessa. Agtuloy to inton sumaruno. Basta, agsardengak pa'y tanasakit ti ulo. Apay, awan plano mga agtrabaho, Elvira? Agtrabaho ka. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyaw. Nang runakit na agkulehyon ti inauna nga anak mo. Huwen bayaw. Madama ti pa nag-apply ko iti trabaho. Dahil tangamin ket, ta nagsanggir ka iti dahi di kapsat ko. Nang namnama kalatan iti sweldo na. No nagtrabaho ka kumamat, di saan ka amarigatan ita. Bayaw. Siyak mutlat tangamin ti gumatgatang iti sidain tayo. Nagtrabaho ka mat tapno makatulong kamay. Pasensya kan bayaw. Uwan, sana bale, tamakastre kakton iti trabaho. Alagagayam, danggan iti sumaruno nga upload ti part 2 wano pagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurato pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagina kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya titayntay nga ro dandanggan ti part 2 wano pagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Agtrabaho ka mat, Elvira. Tapno makatulong ka diti balay. Pasensya kan bayaw. Sana bali, tamakastre kakton iti trabaho. Rumpang lang tanay. Siyak matlatan ti agsapsapol iti taraon tayo. Makitinulong ka mat Ag-abroad ka, nanang? Wen anak, taday talang ti amok a solusyon ti amin. Tapno makaurnongak adagos iti panagiskwela yu iti kabsat mo. Ado ti pag-applyan iti trabaho dito Ngambasit ti sweldo. Sana ka makaurnong adagos no agtali na edak dito'y Pilipinas. Nanang? Di mo baybay anti adimuan. Agadal kayo anaimbag. Oo, nanang. Iso na lang. Takailiw da kanto ko ni ading ko. Sana bali. Tamabit lang ngaglabas ti aldaw itan. Sana mapupuutan nga orayan ti tawan. Sige nga rod, nanang. No kasta ti desisyon mo. Agan-anad ka nga rod iti papanam. Uwen anak. Uray na kayo ka ni ading mo Agan-anad kayo akanayon. Agsingsingpat kayo kuma. Hello, Elvira. Siyak ti pagpawitam iti kwarta. Tamangan no magastos lang ta anak mo itawan kasaskan na. Kan namangan paikit din no may barkada. Nanang. Di ka madanagan. Gatanga kami na kasapulan dagiti anak mo. Agtalag ka kadikanyak. Wen nanang.
Siya kun ti gumatang iti masapsapol dagiti anak mo Tadida pa'y amo tagi gamiti kwarta dagi jay. Dida mo tagi budget. Kat kano nga gipawit ka ngay? Impawit kon kanyaran ti abastuda, nanang. Ang, di bale, tayo ton sumarunong agpawitak. Da kayon ti pangipawitak, nanang. Ay, nalang arod. Basta di kagliway nga agpawit. Tadadagiti anak mo iti puder may. Ayan timpawit ni nanang mo kan kaaran. Apay ka di, Lola? Nagsarita kami iti cellphone. Alaag kanukan katimpawit na kwarta. Ta siyak ti agi budget iti kwarta. Siyak ti gumatang iti masapsapol tayo dito'y balay. Ha? Ala, itad mo kanyak timpawit na kwarta. Pagbayad ko iji pagadalan ti daduma, Lola. Siya ko, hindi mapanagbayad. Basta yig mo amin kanyak ti kwarta. Darasam. Un, Lola. Ikandak man mo titi kwartak, nanang. Awan maswildo kon. Nagikata kon iti trabaho. Anya, apay ngayon nagikat ka. Masatuta kon. Nagriga ti trabaho kas driver. Nag-stricto pa ya kinlugan iti manmanihuag. Walang lan asino matabos dahi dyan. Apay, nagapa kayo aya. Kaslakas ta nga, nanang. Masurunak. Dilaw. Kaslawan na saya at amar-aramida. Negatibo amin na madilaw na kanya. Isu nga imanehonan Jero ga alugan na. Anya? Nan, kwartayo man, nanang. Nagpawit sa amin ni Elvira. Adoy, sangaribo pa'y laang atan eh. Gumatang akiti abasto tayo dito'y balay. Hello, anak ko. Kumusta kayon? Saan nga okay, nanang? Ngamin, saan man ang abinayadan ni Lolo ti matrikula? Anya, apay ngay. Diyan ka mo Pinagiinom da dito'y balay. Kanahin nga agawis ng Uncle Jerry iti barkada na dito'y. Kita giinom da. Diyan nga i-concentrate agripaso. Anya, apay ngay kasta ti aramidan da. Kanahin da kami pa bugkawan ananang. Urawan madingar aramidan me. Ano no kay paupawit mo iti kwarta. Nagsimpat da. Nawan kwartadan. Kanahin da ka mga ungtan. Anya. Sige, anak ko. Tapanunutag ka na imbag no anya tinasaya at amaaramin. Ay na, no kastamad lang ter aramidin tinakaikamangam. Nasaysaya at langin asuminan iti pagnaidan dagiti anak mo. Damot na nakam di na unang anak mo. Ay, kastamad ti pampanunutag nga aramidon, Freni. Kasi dagiti anak ko amapuypuyat. Gapoy ti aramidan ti bayaw ko. Kanayon da ka nung agbartag ijabalay. Ay, mangkita kan iti baunang nga agsapol iti pagnaidan dagiti anak mo Wen, Freni, kontakak ti kasinsin ko. Tatangdanak amang kadwa kadagiti anak ko. Flang! Ganda balayo day jay. Ngam kaslada kayong tinapaksyat. Nagloko mo day tan anak kay kamangam. Awan babayin da. Nagguna pumanaw kayo, aran? Ni nanang Lola. Umakar kami kanon iti pagnadan. Agabang kami kanon iti pagyanan mi. Apay, yimot na tiswildo na. Isaya dayo na kayo kada kamay. Managing bubukod mo tinayaw. Di kayo mo't mabisbisinan ditoy. Magatang mo't amin na kayat yung kanan. Ha? Di kayo pumanaw. Takasaritak to tinayaw. Baybayan nyo, no kaya ito ti pumanaw. Ape, lapdan nyo. Kasanaw ka na kayo imot dyan nada. Imot na tiswildo na dya broad. Baybayaan nyo, kunakmat. Desisyon da tayo ta. Isa palugutan nyo. Malaran, ituloy mo tagimpake. Di mo ikaskaso ni Lolam. May met kiti ano pumanaw da nanang. Ta siyempre, panawan dan to'y balay da. Kat datayon ti agnumar iti daytoy. Ay, wan matkit di Ngam, kasano tayon ngay. Pangalaan tayo iti kwarta tayo. Apay pag problemahan nyo ti kwarta. Kat at damat sa ni kwa tayo. Ha? No kayat yu ti makaigam iti kwarta. Mangila ko tayo iti dagayo nanang. Anya? Jessa, apay kasla dumakdakkel ta tiyan mo. Jessa, kasarsarita ka. Lukmag mo day tawan no anya. Masikugak, Lola.
Anya? Addan na yan, nobyom! Asino tinakasikugkan ka? Ayabam dito'y balay ta kasarita mi iti amam. Jak amo no asino kadakwada ti ama to'y sikog ko, Lola. Anya? Apay! Adudaya! Duada, Lola. Anya? Kasanungay ti sikog ni Jessa, Jerry. Awan mat kano ti mga klon kadagiti nobyo na iti sikog na. Kitbaybayan yun, anana. Anyat maaramidan tayo ngay. Tulungan tayo latan ati apo ko yo. Kaasi man. Ay, sinayang na ti panagadal na. Nagsardang lang arudan na nag-eskwela, nagpasikugpay. Kasano nga yan ti biyagnan? Yala, baybayan tayo. Aklunan tayo ti amin. Tadaditan na na. Imbes nga ungtan tayo, tulungan tayo kidi. Diyo ko maguruguraan di apo ko yo, nanang. Kumusta ti panagadal mo, Aran? Nasayat mo, tanti. Manipod imakar tayo dito eh. Nasimbangan ti panunot ko. Maipas nagkuntyagripaso. Nasayaat nga, Rod. Kat si ka nga'y, Junjun. Kumusta mo ti panagadal mo? Mayat, auntie, at datap ko ija eskwilaan. Ay, wow! Congrats nga, Rod, ah! Ala, itultuloy yu ti panagsingsing patyuan. Panunutan yu ti rigat ti inayo. Kaasim mo ti inayo. Iso nga agadal kayo anay pagwan. Wan, auntie. auntie. Makitam, nasimbangan ti panunot mo ita. Tanaya dayon nagiti anak mo iti sidong, ti ingrata akatugangam. Naimbag nga ron, tanda di kasinsin ko amang kadkadwa kadakwada. Sa nabali ta susweldo amat. Dagijay tumat na kay kamangam. Agum dan tumangamin. Imbes nga dabalayo, imbes adi kagab-abang kadagiti anak mo, kasya mo din tinaramid da. Ala, sana balin. Patsak asaan da kami abaybay anti Diyos. Iso timang tarabay kada kami. Nang runa kadagiti anak ko. Nanang, pudno aya naglako kayo iti dagayo. Kuwan ata na awam mo may gatang iti makanon, Jerry. Apay nga ilimlimad yu ti panaglako yun, nanang. Ay na, ibagak mutlakad Iti sa pali pala tao tinakam mo. Apay agasta kayo. Kat, ayan tinaglakon nyo. Kan manaw. Mabitlaan taala kiti bag ko, anak ko. No kasta, inaklon mo di foreigner ngagdatdaton kan ka, Elvira? When friend, no pa'y medyo alangan anak. Ta saan tayo matapada a Pilipino. Ang makasla na singpet mat. Sige kiidi. Suportarang ka iti dayta. Ngam, amo na ka di nga dadwang anak mo. Awan inlimad ko kankwana. Amo na amin dagita. Kat naku na maaklon na dagiti anak ko. Oh, matlagayam. Gones na. Anya pala ter aramidem. Makiasawa kan kinkwana. Ala, nagsapan nga eh. Kakaklon ko lakan kwa na. Di uray man. Ay, sus. Madlaw, anasing pa da a foreigner. Patsik nga awan to ti pagbabawyam, no iso ti pakiasawaam. Adayo nga inaunangam siya, friend. Iso nga rod ako nakaawan pagbabawyam. Ngamin, sigurado a loyal dayjay nga agayat. Nanang, agsakit ti apo ko yo. Kwartayo man. Ay, awan kwarta akong Jerry. Nagastos tayo amin na naglakwak iti daga. Kit agla ko kayo manen Adut agbirbirok iti daga ita. Ila ako yukot aminan Basta puwera to'y ayan ti balay. Tapno adda pagyanan tayo. Di awan tunti sa nikwa tayo, anak ko. Oray adda sa nikwa tayo. No awan mo't kwarta tayo. Awan serbina, nanang. Isong ila ko yukit din. Adda mo kabayer. Siyak ti mangidil iti daga tayo. Nala, si kangarod ti makaam mo, Jerry. Nay, Jessa, apay ngagbakbakwar ka. Masikugak man nga ruden, Lola. Anya, asino manan nga tinakasikugkan ka? Boyfriend ko, Lola. Iso na lang tayong tarayan nakmatan. Anya? Adda nga min asawa na. Iso nga iliblibas mi ti panagsarak, Medi.
Idinamon na masiko ka. Sana na nagpakpakita kanyak. Aniya, ay unay matanti kasta agas-gasat mo, apok. Nala, di ka madanagan tadda kami iti amam-amang tulong kan ka. No kasapulam ti kwarta, ibagamlaang taikkan ka. Nanang, napangabak ko di kwarta. Nagdubli ti kwartak, nanang. Aya, akat mangtid ka nga ron iti balato mi iti anak mo ah. Talaga, mangikan kayo, nanang. Atoy, sagli 5,000 pesos kayo iti apo kayo. Ay na, nagsaya aton nga Ito naman minsan, sumurot kayo kanyang iti papapanak, nanang. Tapag dublen nyo mati kwartayo. Imbag nagdublay, nungay maabak, diawanan tinaglakwak iti daga. Agduble, basta siyak ti mangilaban. Ang mga pegat no agtriple ah. Ay, alamang nga ron anak ko. Kaano amapan ka manan? Taumayak mo. Agyamanak tanagawid ka ita graduation ko, nanang. Mabalin ayamat ajak atindaran ti panaggraduar mo, anak ko. Ay na, kablaawan ka. Nakagraduate kan. Agyamanak iti adong anos siya. Isagot ko kada kayo ti baligik. Ay na, anak ko aya. Makasaang itakiti nakaaro-aragsak ko para kan ka. Natunoy mo matlaangan ti arapaap mo. Asikasuan tayo ti papeles yung agkabsat para abroad, anak ko. No kasta, paypayso ni Daddy George timbagana, nga alaan na kami ni Pagilyanda. Wan, anak. Agdadan na tayo ni Jay abroad, no kaskasano. Talaga nga imot dahi dya babae. Nagawid gayam dito'y Pilipinas. Ngam di pa imaya pulos dito'y balay. Baybayan yun ah. No di na tayon paganano, Lola. Limastog nga minan tano ti kwarta na. Ay, awan nga rod ah. Sumabali gayam ti ugali dahi dya babae no madu ti kwartana. Lumastog kan no pansen. Damag ko nga gabrod na ka nun. Pati dagiti anak na, Lola. Anya? Ay, huwag gayam, kumusta mga tandagiti kakasinsin mo? Ay katkas jay ah. Nakalpasan ni Aran iti panagadal na. Ay, kat si Kangay, di mo ituloy ti panagadal mo. At dapay mo nabatbate akwartak. No kayat mo tagadal manan, pagadalan ka, apok. Apay, di mo apalan di kasinsin mo. Saan? Pagan anok ngay nga apalan dagi jay? Saan da matabak na? Ituloy mo nga rog dagiskwila ah. Siyak ti mga awer ka dagiti anak mo. Saanan, Lola? Mabain ako na sumrak iti pagadalan. Sigurado asyak ti kabakatan ijay. Ay na, ag-flight kayo nga agiina kasinsin. Ay na, nakaragrag sakak para kada kayo. Ngamin, nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Kat alaanda kayo nga agiina iti Pagilyanda. Wan insan, kat agyaman na kititulong mo kada kami ha. Sikatin ang bayabay kada iti anak ko, bayat iti kaawan ko. Ay na, awan na nyaman na insan. Masyanak ngamin kada kayo. Gapo iti naramin dagiti na kay kamangam kan ka. Inalman dati sa nikwa para kumakada kayo. Ala, baybay amon insan, tanabayagan alinipat ko dayta. Ay na, talaga nagsaya ti panagpuspusom, Elvira. Kat gapo iti dayta, napintasan ti biyag yung agiina. Nakaasawa ka iti nasingpat. Kan adamat ti natalgad at trabahom ijambrod. Huwan nga rod, daytamat ti pagyamyamanak iti Diyos insan. Saan na kami abinaybayan? Nanang, nagsuldo akon. At iti kwartayo. Idulin mo ti kwartam, anak ko. Ada kwartak, iso adinak ikan, tadamat trabaho. Gumatang kakit dia kadagiti masapsapul mo. Kan agurnong ka. Wan ka, nanang. Adagatang alote iti Pilipinas. Patakdirak to iti resort. Anya? Asino nga iti mangimaton kat awan ka mati jay, anak ko. Ado ti mabalin ko atal ka ni Jay, nanang. Kat ala ah, makaammo ka, anak. Aray ko, sigal malan ti tiyara ko, nanang. Ay na, kasano daytan nga eh.
Sapay awan kwarta tayon. Nailako tayo pa yan tibalay tayo. Awanan pagbayad tayo dito pagababangan tayo. Anya nga iti pagpadoktor mo, Jerry. Nabayagan na ito eh. Amarikling lang. So, amatayaksan. Ipankunsan lang. Ay, Lola! Ilamang kagumatanak na giti pulis! apa yan? Ay sus, anya tinararamid mo? Ay apo! Lola! Natiliwan ka naglako iti may parit nga agas! Aniya! Jerry, anak ko! Ay, apay pinanawan na kami mata. Napaw na yung tanagsapat ipanangipulang mo iti biyag mo. Makipagladingit ako iti pupusa yun ni Jenny. Nanang. Kumusta kayo, Lola? Ay na, siga ka tinay tanara na po. Kanay na junjun, ay nababaro kayo. Kumusta kayo, Lola? Kailiw na kayo. Ay napo ko kaya. Pagawanandak ko ma. Pagbababawiak tinararamid ko iti kalabas. Sorry ka na kayo. Makonkonsensya ak no malaglagip ko tinararamid mi ka na kayo. Sapay ko mata mapakawandak. Bakit ako ni sa pagawanandak ko ma? Ipatpatag kayo, apo ko. Ala, Lola, di ka nagsangit. Ipatpatag na kayo. Nanang. Awan sakit tinakami kada kayo. Ayan ni Manang Jessa, Lola. Ay, wah. At ay di pagbaludan. Nabayagan anak kabalon. Iswasyak lang ang tikad-kad wadag iti duwang anak na. Tanatay matan ang kiliwa, Jerry. Maala nanang. Mangtad kami ititulong kada kayo. Tay supay nga aramaten niyo. Saan min ama oray ti panakay tabon ni Manong Jerry. Tagsubli kami manan ija abron. Elvira. Ikang kayo ti cellphone nyo, Lola. Tap na dapang kontakan mi kada kayo. Agpasuro kayo kada giti anak ni Manang Jessa. No di among operitin. Ay na, agyaman akabok. Nagsayaat kayo at tao. Tauray awan nasayaat ngayong pagpakita kada kayo. Nasayaat kayo latakanyak. Sorry manan, no inlidliding kayo iti kalabas, apukok. Ipatpatag kayo, nay. Ipatpatag na kayo, man, Lola. Di ka mangidagdaduma kadagiti kamang ti pamilyam, tapno di mon tutilmonan dagiti luwam. Alagagayam di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin.